Früchte auf Deutsch. Früchte auf Deutsch. मेवे په जर्मनी ژبه کې Obst. 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 मेवा Der Apfel. Der Apfel. Der Apfel. मना Die Banane. Die Banane. Die Banane. केला Die Birne. Die Birne. Die Birne. नाक Die Erdbeere. Die Erdbeere. Die Erdbeere. توت زمینی Die Kirsche. Die Kirsche. Die Kirsche. آلو بالو Die Kiwi. Die Kiwi. Die Kiwi. कीवी Die Mandarine. Die Mandarine. Die Mandarine. एनो Die Orange. Die Orange. Die Orange. नारंज Die Traube. Die Traube. Die Traube. अंगूर Die Wassermelone. Die Wassermelone. Die Wassermelone. हिंदुआना Die Ananas. Die Ananas. Die Ananas. अनानास Die Granat. Die Granat. Die Granat. अनार Die Pflaume. Die Pflaume. Die Pflaume. आलू Der Pfirsich. Der Pfirsich. Der Pfirsich. शफ्तालू Die Feige. Die Feige. Die Feige. انځیر د جرمني ژبې زده کړه له انجینر حنان سره د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ اکاونټ فالو کړئ او زموږ ویډیوګانې لایک سیو او شیر کړئ او کومنټ مه هیروئ